Omurukiko rwarikwebembera police station eya Kyabi erukushangwa mugombora ya Kawanda Osi Mukoni Davis yajumirira ebikorwa ebyabazaire kushweza abana babo bakiri bato ngu barekeraho okunda ebyobugaiga n'ebyobutungi ohireho bashomese abana beihanga. Bana tusomesa abana tuleka kuno byakola byakufumbira mbu twagala nti yete tutagala tawala tutagala nayo tutagala otya omwana oyo joyakamete kati osubira singa soma kusingawo ndaja kuzitabolingo batwibolinge. Mukuru w'egombora ya Kawanda Asman Mwanje yayoreka okwerarikyerera ahabwo obuhenzi bw'amateeka obweyongiire mu kicweka eki aharimu nk'okwibaza pikipiki ngu kandi abashuma kubarukwatwa batwarwa omu bihome bagaruka barekurwa batakatwirwe n'omukooti. Naye bwakubba n'omutegeera amakinga sure nti avuddewo ng'akusse oleme kumuwaabira. Kakati abaana abamu bannaaye abamu baalya ssente za looni, abalala ssente za PDM ze mwabawa bayongerezaako ne bagula obubodaboda. Obubodaboda abasajja babubamazeeko. So tukusaba RDC nakati wali abaliyo bali mu kkomera eyo naye bagenda kuvayo nga tebagenze ne mu kkooti. Wonka Osi wa Kyabi omukugambaho weyagira ngu abantu tebarikwefeerayo okukuratira abantu baabo barikutiina ngu abaasa kuba ari muliraanwa ninga n'omwana w'oha. Nandisabye omulundi guno bwebanga tukutte omuntu oba omubi tuteekemu obuvunaanyizibwa tukubeere akwate tukwata abantu naye bantu bano tebaagala kugobera bagamba mwana wa muganda wange oyo taate wange omuto. Entumwa ya Pulezidenti omukyala Jane Francis Kagayi yayihanangiriza abantu okurekeraho obuhenzi bw'amateeka kandi n'okufayo okukuratira abantu baabo abarikuba batwirwe omu bihome okureeta obujulizi leero poliisi eyanguhirwe okukora aha mishango yaabo. Omwana w'omuntu nga mubbi ani ayagala okubeera n'omubbi atta akuba abaana ba bodaboda akatayimbwa. Lwaki ddala omuntu oyo mumumanyi nti mubbi ne mubeera nabo nga gavumenti yabateerawo we muloopa abantu abo. Gasha kwa Juliet Namale omurisembabre Twagala kati okuprotectinga nyingi tetusobola gimalayo.